دم باش دوی دما داویده گلک گوهرتنن لزگین و مزن لسر آست سیاسی لروج آوای کردستان و سوریه بگشتی رودان. جوان گوهرتنا جی نزیکبونا آلیین کردی و کارودانن کوله کتن ج آلیه ناف دولتی و آلیه ناف خوی. وان مجارا و هن مجارندن. امیل گل برز آلدار خلیل اندام دستایا هفسروکاتیا پیاده گوتو پیش بکن. تو بخیراتی برز. سپاس دکن. سپاس. کاک الدار بلا ام پرسایه کی بکن کو نزیکبونا آلیین کردی کولانا کردی لروج آوای کردستان کیف خوش کر. لیترس هیا کو هن صدم وکو هن پرسگریک وکو مثلا لشکری ببی صدما بن کفتنا دیالوگا کردی و درباره دا ونچج کولانا کردی را دبیجن. بگمان یعنی مافی گله مهی گو کیف خوشی به شاب به دما ببینه هزین کردی نزیکی هفته بین و هولدانین گو خباته که هف باش بروحك یک بمشاندن بگمان افتشتکی کیف هر کسی پیته و هر کس بيت خوازه لی ابراسیجی هنه گو دبا گحمتشت وصا ند جهوكه كده يعني جنوك دلي هر كسي بخواز يكسر بيك بي اوانا جي خوازايا كار و خوازايا خباتي جداهي گوهنه بخور جارنا جدابونا دد نشاندان لی وقت جدابون هبن گرکی آستا وی کیف خوشی مورال امرو خرانه به نبی صدم گو ام خو بهیوی بکن به مورال بکن ام بیج نه چما حمتش نبو یک ماشخو گه همه همن یکسر و صابه بیک وی چای معنیاوی نه پر پارتی نه جدانه معنی بره یکه لی تیزانین یعنی پارتیین می کرد لروجاوای کردستان سیاست و فکر و رامان و نهجی گو خود سپیرینه تف نو کفد فکرن یعنی پرزگریک اگو امجیان دکن پرزگریک که تیناس کرن لیش بو چاره سریاوی هر طرفک جارنا بشوازه کی چاره سریا باش دبینه افجید بسدم وقتی گو نرینن جدا هبن دبگو که حمتش طولو یکسر ده همان ریه ده نمشه اثبات اویجی واوجی دید مثلا 2011 دما پیواژو شورش دست پیکر هر کس چاد فکری هر کس وکفدود فکری نه وکفون هناك چت گوت هناك تقولش خو بشاره صد نال چن مهدوی هر امیش خربوان معارضه امیجی ببن حوالی وان و امی وزیر کی دواجی بدن ما و هناکی مافنا بدن ما و امیش خو بوان رجیام بکنو قدیا لی هناك جی وساند گوت هناك گوت نا افریجیم زونای گهرتن و روش جدا به و پیواژوین جدا بن دوی ام کرد آماده کارین جدا بکن امو کفدوی چای نفکرین جبو بیجی ایرو روش بالا خو بده میناک پارتیین انجمن اجتماعی کرد انا کسی نوا حلف کی کار دکن به سیاست کی جدا کار دکن پیده و تفدم و پارتیین دینی گور روجاوا وانجی بشوازه کی جدا کار کرد نو کبو گلو ام نگید دویجن اف باش اف خراب یعنی اف مزنه اف بچوک از ده به وی چاوین مرسل نرم ادبیم رنگی خوزاییه جبر هشمندی اگو خود سپارتی جدا بو نرخاندن روشه جدا بو آنا جی تمام ملت مکه خوش ام جی دخوازن ام جوید خبتن پر جارا فدکاری گوتی خواستن جم نشان دادن لی هنک تشتنه پیوست ام وکفدو ایدیتیت بفکرن بوم ام بهفر بمشن میناک آنا ازوتم هفدو یک نرینه لوی پروگرامی نرن لوی هفدیتنه ویچا ام نکارن وقیسه دقه وقیسه دم هفدول ببورینن و کارن پرسو برسوا بدن او جوسایی پیوست هنک تشت هنه نرینا ما بوکف ببیک او جی گفتگو جر پیوسته مناقشه جر پیوستن هنک تشتاد دبگو سری صدی صد وقت از بیجم پیکنه وهناك تشي سري صديصة وقت طرف يدين جبو خازن بيكنيه بيويست ام يديرين اورتبنرن انا ام وسا هما هنا ملت ما بيشاي هنا بي وسا هيفيان ام داويجن سر جانا ده انا خوازم تشتينغو والله استخمين دكم وفلان تشبه بكلام فلان تشبه برزغريك ام وانا بدن بيش ويچا تشتي اريني دورتي دون دادبن ام هدیه خوب پاریزن ام خبات بکن که هر کس آماده بش بو گاوین پیوستیه گو گره کرن آویتن و ام جهوره دلی ما جهوره وکری بگو ام تشتی هفدو قبول بکن ام بوی رحی نزیک دبن لیش بور و ام باورن هنک بگو مان پرسا وکری هنک تشن دبن پرسگریک لی امی چاوی پرزگریک در باز بکن یعنی امی چاو چاره سری که جیر ببینن اوا انجا خروجن پیشیا ما وقتی که ام گفتگو بکن امی جب هفر چاره سری که بگیرن
دەستپێکی ئەستخوازم پرساوەیەکێشتە بکەم و ناوێ پارتیên یەکیتیان نیشتیمانی خۆ کرد ئەف ژی ناوێکی دو چارچۆڤەیە کوردستانی دەبوو کوردی دەبوو di demekê ku hûn jî xwedî rêbaz û ramanên biratiya gelana û hevbeşê we yê Ereb, Siryan ji netewendiyê ku li Sûriyê dijîn hene. Hûn çawa dikarin va her du xeta berhev re bibin hem yekîtiya Kurdî hem jî biratiya gelan ya ku hûn behsê dikin vir sadî jî ew bû gelek opozisyona Sûrî bi giştî û bi taybet îtilaf ev gava diyaloga Kurdî dibin navê projeyeke ji bo perçebûna Sûriyê bi nav kir. Li ser vê yekê çi dibêjin? Şxwe yek ji rêbazên got dijminê Kurda hertin bikartînin şîwazê şerê taybet. Şerê taybet çawa rastiya Kurd, rastiya tekuşîna Kurda herdem bi rengekî xerab yan bi rengekî şaş bide pênasekirin û di nav raya giştî de wê pênasekirina ham bide pêş. Mînak ana em li vir em dibêjin projeya biratiya gelan yan jî felsefeya netawa demokratîk. Deman vê dibêjin ne gog em dûrî Kurdayetiyê dikevin. Herî êgo Kurdayetiyê parêze em in. Em bi wê Kurdayetiyê parêzin. Em dibêjin pêwîst mafê gelê Kurd pêk bê Pirzgirêka Kurd were çareserkirin lê ji bo go çareserî tamam bibe û em bi aramî milletê me jiyan bike û ev çareserî bige encamekî di nava zemînekî aştiyane de pêwîst pêkhatiyê din jî nebin dijminê me pêwîst em wan bi hev re di nava vî welatî jiyan bikin. Ji ber vê dewsa got ez bêjim ez ê pirzgirêka Kurd tenê çareser bikim û milletê din ez ê tiştekî wan tiştekî hesab nekim wê çaxê tê wateya got ez demê pêş divê ez amadekariya xwe bikim ez wanim ê bi hev re têkeme şer de. Wê îdî ji ber rewşa Rojava ne wek rewşa perçên dinî Kurdistanê ye. Mesela ana Bakurî Kurdistanê her bajarên Amedê û Mêrdînê û Ruhayê û deverê din milletê Türk di nav gundên van herêma de tune ne. Milletê Türk di nav ji bilî muwazzifên dewletê hene kesên karmendê wan hene lê wek millet wek civak di nav hev tune ne. Başûrê Kurdistanê biner. Li Başûrê Kurdistanê hemû bajarên başûr derbas dike tu pêkhatiyên din di nava Kurda de mînak Ereb ji bilî eger mêvan hatibin, xwedîkar bin, karmend bin wekî din lê wek nişteciyên wir tune ne. Gundê Kurda tek nav hev de ne. Hinek ciya heremin hene Siryan tê de ne, Aşûrî tê de ne. Rojava ne wisa ye. Mesela em dêjin partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurd. Em partiyên Yekîtiya yani wek Kurd em Yekîtiya xwe çê bikin mazê çawa bi pêkhatiya Ereb re jiyan bikim. Ana divê ez hebim heta spêr jiyan bikim. Ez ê çawa bi Siryanan re jiyan bikim. Ez ê çawa bi Ermenan re jiyan bikim. Wê çaxê divê ez hebim. Ji bo ez yekîtiya xwe çê bikim ev nebina kok e. Lê a mijara din ev kesên opozisyonê yê got navê wek cudaxwaz ji Sûriyê wek perçebûnê çê dikin ev tiştê got me behs kir yanî îdî cudabûna got dijmin herdim dixwaze me bi rengekî cuda bide nîşandan. Bala xwe bidê mixabin em di zamanekî wilo jiyan dikin rastî tên berûvacîkirin. Aynî ew opozisyonak behsa wan dike bi Tirka re hatin Efrîn dagir kirin. Bi Tirka re hatin Cerab li Sûbab û Ezaz dagir kirin. Bi Tirka re hatin girê spî dagir kirin. Hatin serê kaniyê dagir kirin. Ana propaganda û diayeta Tirka got dikin li dijî gelê Sûrî li dijî berjewendiyê netewiyê Sûriyê tu kes nake ew xwe wek netewparêzên Sûrî bi nav dikin û em êgogê aşîtiyê, aramiyê, wekeviyê, yekîtiyê di hundirê Sûriyê diparêzin me wek cudaxwaz bi nav dikin. Ev tiştekî pir bina kok e. Lê em watê jî dêne ji ber çi peyê Tirkan e. Türk tüccarî tiştekî baş bo Kurda naxwaze. û heger te dît dewleta Tirk pesneyekî da zanib ew xerab e. Ew dijî gelê Kurd e. û te dît gaveke Kurda avêt te dît Türk pê aciz bûn zanibê te tiştekî baş kiriye. Behsa diyaloga Kurdî dikin te jî xwe amaje pê kir ku li ser bingeha rêkeftina dihokê tê kirin. Rêkeftina dihokê jî berî 6 sala bû xuyayî bû ku li ser sê xalên sereke bûn. Niha ew her sê xal wê weke xwe bimînin, wê guhertin diwan de çêbê û nê hin tişta serrast bikin û nê çawa bikin heta ku hûn bi hev re bi rastî bigihne rêkeftinekê. Te dî me gotî em di hevdîtinê me dema çê bin em ê xwe bispêrin peymana dihokê. Lê hîna em rûne niştine. Lê ez dikarim nerîna me bêjim wek PYD û partiyên em bi hev re dibin siya partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurd em bi hev re wisa difikirin. Yani em tiştên sereke hene. Mînak. Ji ber heger ev tiştana ne zelal bin
وەک وەژی پرسید پرسا خۆی بەری بێدە هەنێک هێزێدن هەنێک کەسێدن دخوازم بەروواجی بکن واتەیەکدن بدێنێ میناک مەسەن دەمام دێژن ئەم کورد ببن یەک ئەم نابێژن ئەمێ کورد ببن یەک ئەمێ عەرەبات هەنە بکەن سوریانات هەنە بکەن ئەمێ ڕێڤەبریێ خەراب بکن و هەمووچی بەر هەما کورد تەنێش خوار ببن وەی چاغێ تشەک عەرەبار نەما و ئێدەر نەما ئەمێ چش ڕێڤەبەریە بکن وێ وەی چاغ ئەم چ بکن یەک ئانا پێناسەکردنامە 2014 دژ بۆ مەرجعیا سیاسی چ بوو لێڤەگەرا سیاسی ئەم لێڤەگەر یا کوردا خۆ بخۆیی يعني ام كرد خوب خلي فاجرك ما تشي دبر مثلا بويرك شيبو مثلا لجنيف تشك شيبو لشامي تشك شيبو لموسكو تشك شيبو القاهره تشك شيبو ويبيجن كا كرد نو مشد بيجن كرد روجافا ويشاغي هاجر ام في اللي فاجرا خو شينكن و بيدي تشكي بيجي و البارتي تشكي بيجي و يكيتي تشكي بيجي و بارتياد تشكي دي بيجي ويشاغي ويبيجن كايا ام نرنا كيجو اساس بگرن بيويست نرينا ما بيك يانجي شامي قول كاورن رونين ام بهفدول باتفقن ويشاهد في كرد أوام بيك يانجي لفرد ريفبريا خسر هل بجارتنك شيبو هل بجارتنك شيبو دوسا جو بيد جدا داك و البارتي جدا داك فرا بهبر ليستا كداك هل بجارتنا ام بهبر يعني وك كرد وك بلوكا كرد ام بهبر هل وسط اخوي كردواري بدن نشاندان ام نه پرچه پرچه بن دما ام وی دخوازم بکن او لوگرا سیاسی او اجا عاقل بده کردا او ریا کردا بدن نشاندان لي نجوج أوي تيك في دوسا ريفا بريجي تيك في دوسا عربا وسوريانا وحمكسي وسا دبت تشتكي ده. شخد في درباري ده مولود شاوش أغلو ترسا تركيا دا خويا كرن وقود شي آليك هفكارية دقل يا بكي بكي أو شي ويجمرا ببي أرمانج ون في هلوستا تركيا تشاوا دخوينن وتشاوا دبينن. بس خوشاش نمام يعني از تركانا زكم وحتى چاوش روسا وقت از یم خی هین لگور راستی آخوا هین بلکی نرم جی آخوی جبر براستی وسانه او نتنی دو طرف کردی بینگل هف آنا ام نتفقن جی سبا ترک و قناغی در باس بکن و بری خوبت طرف دینی کردی جی او تانهش مندیا کردا ببورین ترکال برانبری کردا فوبیا کی وصل قلوان هي تحمل ناكن کردا يعني انا بلكي انا في دمي ايريشي انا كسيناك ايريشي كردين ايجو نكهه الجبهه البرامبري ايريشي واناك نجبر جو كيف يجي كرديرتي وكيف يجي ناي انا دبيج اولوياتي مهنه از انا في جو انا خطر جمره زو بكم لسبا ايدنشي قبولناك بالا خو بده ميناك هاري برچا باشور كردستان يختنو هيدي دي كيانه وتشيدبو ما نقدر دكتن داخلاني داد قوفشي اوانا عشيرن اوانا سروك عشيرن از اعتراف بوان ناكم انا هگر بچكي دانو سندنه كتكي تجارن بينين خاپاندن روجه که روجا فرصت خوبین و باشوری داگر بکر و هزار باشوری بخواز بشکینه انا هگر تشنا قبول دکش برگو چه لگوری وی دجمنه کی وی دن هي يعني اولويات دبيجن اي ده سبيكي ايجو انا خطر لسر دبيج كابسه اجبي خلاص بم اي دن دوره او تجاري كردا قبول ناك در رفراندوم اثبات بو مثلا باشور ما يبيجي هبو كردي باشورون خاصن رفراندوم كي خبكن بيجن از و كردك از خازم عراق ناف عراق ده روشام اب سر بخبم از كردستان آزاد از سر بخواز آوابكم نرين خواني زمان بني بغداد قرار بده انقره قرار ده ام ببنيك و ايريشا خزوتر بك ام نبنيك و ایرو ایریشی مب که سبا ایریشی انا کسیب کو یعنی عمری وان پیچکی درنگ دکوه ایریشا بسر وانده جبرگ چما جبرگ تو کرده کنگی ایریشتناکه دما تجربه از کرداتیا خو دور دکوم یعنی جی دما گوگ لگوری خو ببینی گوگ مصلحات الجمعی تشخر بکار بین الدجی طرف گیدنی کردی دما گو اول جمع قدیا دبی ستوب و آخو پیکتینه شبلي أمريكية تدولتك دي هيكو بشجريا ريفابريا خسرتك ودناف أوبوزيسيونا سوري دجي كسن هنا بشنج أوبوزيسيوني هنا كو بشجريا بروجيا كردان دكن روجافاي كردستاني براستي وقت بروجا خسريا ديمقراطيك پر ولاتن قومديتن دبيجن يعني تشكي پر باشه و اوجي دبينن جي اوايا بروجاكي نجدا بونش سوري پرچنا كي بروجاكي وساي رينا دغوك سبا كرد وعرب الهفخن بروجاكي ولو يك علمانيه ديمقراط اري بكي براتيكي تيكي مانيه وهنه شاشتيه وهنه لاوازيه وهنه جبر تجرباكي نه چي دبن لي وقت بروجا او انا وقت دغرنده سوق بروجا بتايبتي مثلا بالا خديني جم بيشنگ د روجاواده
د مجلس د خبات اداري د خبات لشکري د حمد ريدم افانا تف انطباع کې د نرینه کې د ګوګ پروژه کې مینا انا چه پروژه ای گوش بو سوری هن دروجلات انا بینده پروژه بعث هي یا بری بعث سوری بريفت بر پروژه اخوان مسلمین هي و ترکا و پروژه هي و تدي پروژه داعش یا گوت زانين ای پکی اف ولاتانات حسبين کیجان پروژه اگو بهتر معقولش بو پرزګریکا سوری چاره سر بکه اف پروژه پروژه خسریا دموکراتیک تنه ایگو گولو بتوندیل دی جوی ترکن ترک جی تنبیج خسریا دموکراتیک تنه تبیج از نه اخوان مسلمینم از نه داعش مودجی تیه بس تبیج از مافیا کردات پاریز مودجی تیه او تقابل ناکه جبر به پر ولات مدیتن و براستی هلوستی خو اشکرج مرد بیجن دبیجن اف پروژه و گرگ به پروژه سوریه تباهی لی هینا خیانه اوجی فرمی جبو هلوستی خو بدن دیار کرن جبو گو کاربن د پلتفرم کې دن دبیجن خیانه دم ویجی ناتی لی حتى اسكار برو واجب تقول بلي امريكا حطانا فرمينا قلتي جو افري بريا خسر بروجاكي بيشاروجيا سوري لي بر ولات اذن هنا افتجمر قلتن كاك الدر چند برسيما مانا لي امي بچنا ناف بركه كرتو امي دي سال برسي خو وگر امی جاره کدی وگرنه پرسی خو ما گوت چند پرسی مامانه یک جوان پرسا اوا نها حرتم و دخواز اوه یکی کریان جو بحث اوه یکی کریا کون دخوازن انا کسی جناف اپوزیسیونی یانجی ائتلافی درکوی گوتنک هیا کو امریکیشی دخوازن و بخنه ناف ائتلافی داش بو سبا دانستاندنن کو لسر چاره سریا سوری بینه کرن وی چاوا ببیونه بهفره ونو انا کسی پشتی کو ریکفتن بناف وادا چه بید ناف ائتلافی دا بنیان وی پرگاله کوا ونی پرگاله کنو چکن بهفره دوی پرگاله دا بشداری دانستاندنن لسر سوریه ببن انا ما امنا قلتي شرط دوي دركهن بس ام فيد بيجن ديجن تدي جانا بعقل وبمنطق وقت امي بينجل هف ومدسبيكا بروجرام قلت امي جهوك كيد مشن امي بهفر بري خبدن جيكي ايجن بهفر بري خبدن جيكي تلجيكي والجيكي امي تشاد دريكيد مشن بيويست امريكي هفبش ببينن ميناك يعني افنجو امد بينجرك صابه بس ميناك كي يقولوا بمنطق ام بفكرن مثلا انا ائتلافي هاتن بتركار عفرين داگر كريه وهاتن جريس بي داگر كرنا وسريكانيه داگر كنو بري ويج جرابلس وعزاز واب داگر كربونه وهذا ائتلاف انه خديه درت كربون خديه بروجينا بكي وامي جي سبا امو انا كسين ببنيك ميناك از بيجن ما بريار دا وشخو گركو صابجي كردواري اوه دوي عفرين رزگار ببه و بي عفرين رزگار بو چاره سري چنابه اي بكي انا او برادرانا فقيره چاوكن هم دي ائتلاف دنه هم وبمره وبيجن بيجي عفرين وعفرين جرك آزاد به وبمر شر ائتلاف بكن عفريني واندام ويبن وائتلاف قبولنا وائتلاف بها كلا ورفر تشاو اندام مني تشاو تشوي بفاني دن شر متك تشاو حواله مني تاندام مني يعني وتدوجل ديجي داغر كارير ما هو صادبه واوي دي قبولنا كان نقول ام بيجن برا وصابه عليك دن ياد في ام ببنوكوان ام چبن ام جهر من اندام ائتلافي وي چاغي دوي ام دز پروژه نتوا ديمقراطيك بردن ام دبج پروژه الماني ويا ديمقراطيجي بردن ام جي ببن تابعي تركيا وتابعي ائتلافي وي چاغي ام جي قبول بكن عفرين هاتي داگر كرن و براق داگر كري و غمناك و اوانا جي تمثيلا سوريا دكن و اوانا آزاد خوازن سوريا پیشاروجين اوچ افجي نابه جبر بي او مجارك حساسه بيويست وي چاغي ام بهفر سر فرمولا كي سر شوازه كي ام الهف بكن جوج ام ريا كي دم بين رياضن شي ام نا بتشنجم ائتلافي ونجي ائتلاف بجماعه او ائتلاف ذاتا خطا تركيا وخطا دجناتيا كردا ودجي ديمقراطيه نتنه دجي كرداي او استما ديمقراطي قبولناك او دبيجي غازبين بمسر دسلات سوري باور بك او ببن دسلاتدار سر سوري وملت سوريا بخوسكا بشار اسد هيجي او تر لوي چاغدين چبكن هيزن ديمقراطي خواز هنا كسين ديمقراط اي نرم هناك هني ايجو ند ائتلاف دنا ولات باريزن سورينه جركم هيز بدنوان ام بوار بتفقن مثلا ماجبوچ مسدي تشيبو جبوچ انا مسدي برهيز دناوا ويدجي خدگرن جبوچ پر كسنه مسدي قبول دكن مسدي ايدي وكسي وانك جبو ديمقراطي كرنا سوري دروي ائتلاف جبر ائتلاف خو سيوانك حساب دك
ابراسی ائتلاف ملت ما تكس قبول ناك قد هندري ائتلاف ام بروجاوي سرخ قبول بكن انا خدينا ائتلاف سركف وشامتي كف دسوي فرمانا كرداراك ويعني كردك صاغ نامينه يعني تبرده او نابي اف كرد كجان بارتي نكجان بارتي د منطقه وان دشمنديان دا بالا خبده متن داخوينيك بهبردا يا ما داخوينيك دا ما جو وقت تفاهم اولي ما شكريه ايه هري خو حصاد كرد ديمقراط دغو اف كرد نظام تش گرك نظام تش بكن دا بيم ناگرز بيش يعني وسا ايريش ما كرن اذا تشاو سبن بروجي بكن او بكن ويچاغه هزين ايجو القاهره كومبون ايجو گهنكي هنا كس هنا انا اوروبا جان دكنو نريني واني فرباشنه فقير اخدان كلك كي بال اخدان وسا ت هيزه كلو او خدير وان درنك تولو مان امكان وان تبع بهفره ام كوم بكن وام بهفره خطا خوي ديمقراطيك بيتر بدن نشاندان رولا كرداويت بشروجا سوريا دا تشبه ونهاجي قوتن هيا كو ايدي سوريا بردريه بگهستنا سياسية راستا تزانه هگر ام باش تفگرن كرد كارن پیشنگتیا پروژا ديمقراطيكا سوري تيب بكن وفا نجبر قو ام كردن ام پسني خوابدن نا كرد خوديه پروژا ديمقراطيكن يعني انا بيكاتين سوري دهنه توان بگره دست تبارا خو بدي پروژا واني ديمقراطيك تنه نگو خرابن يعني از نصفتا باش و خراب دبيجم پروژتنه مثلا اخوان مسلمين پروژا وانتين اسكرن طرف يدن پروژه وانتين اسكرن تاني كرد خودي پروژنه و كرد تشتكي وان بيني قال هفاي دوزانه توي هي لي كرد دكارن عيني بوي هزا خو دكارن پیشنگتیا سوري جبكن مثلا يعني چه و چه مانع ميناك جارم دبين هنا كان باجار كي ديني سوريه خودكن پیشنگ سوري خودكن خوديه سوري ام تشتكي كن لبر او تبقى او خديه سوري نعمه ميوانا اجا او دو ازولو قبول ناكم سوريا ما ولوهن يعني ولو برنجي انطباعك ده تبقى سوري تاني اوانه وامجي ميوانا نانو ساي سوري اميجي تمام خصوصيتك ما يس كردم لسوري جي امنه بلاس بي برسيجي بكم دناو براوا وحكومة سوري نها روش تشاوية تدانستاندن تقفتو ناف ودهنش خو قوتنا تاليا وليد المعلم جديد بحساوية كيكركو أول سر بيوستين خوي روجانا دانوستاندنه بكردارات كلمة بستاوي ريبا بريا خو سر لسر برسي چارن بيسي تدانوستاندنه بكردارا ناكن راستيا رژیم تناس کرد يعني هشمنديا بعث بصالايم دبن اوويد مجيان کرد بن ظلم وتعدايا ويد و بوليتيكاوي يعني اي برامبري خد نح حساب دكه دويجت تنا استني همه اولات ازي بريبه باشقه كسر جركتنا وفي سياسه زانين ومخابن حطانها بشتي فان نحصالن اولاد نافا ويرانيه دي نافا خرابيه دي هنا جوي وسا تجربهك انجامك در نخستنه جرك نوصابا جرك بفكر يا بقول تمام هشمنديا مني بري وسا بو لبو سبب سوري خرابو جرك زانا خو بوغهرم جبر بيجي ما برجارا خواست حتى جارنا باليكاريا روسا ما هنا كفديتنجي تشيكرن ما خواست هولدان كر لدايا داوي مديت او نعمدنه انا براسي كفديتن نقولوا انا دوي دمد تننه وام دبينن هفديتن هذا يجي وسا نعمدنه قابك بابجن هنا تشت فكره دبيز سوري بكم وقت بري از وقت بري بريفه ببن وبفيرنجي هوني وقت بري جام بكن وسا ناب دنيا تفاتي قرتن روشاتي قرتن يعني نمجي دخوازن في نافير حمد شيء بخوازن اجبر به ام هيفيدارن يعني في زانبن يعني ايدي سوري وقت بري ناقر بري 2011 بالعكس في بروجان قبول بكن اتفاقك بكردار بكن وسوريا خوشتر به آرامتر به دولمندتر به وبه سوريا يا به ميناك كي ديمقراطيه هرمه ده جبوچ سوريا حرتم باج بكفج جبوچ حرتم ملتي فقير جام بك جبوچ حرتم شرط ده به اف ويغا به بابجن به اللي فقط وساوك انا اصرار بكن سر هشمنديه خوي كفن وروشا سوري مخابن ونافان الو زياده بردوام بكن هەگەر هات و دیالۆگا کوردی سەرکەت دنەرینەوە دەوێ باندۆرەکە ئەرینی بکێ لەسەر کوسبە دانوستاندن دیالۆگت ناوبەرەوە و ئەنقەرا دەچێ ببێ کو پرسگرێکێت ناوبەرەوە و ئەنقەرادا سافی ببن چارەسەر ببن ژبەر و هەمە هەر دەوێ پرسگرێکێت ناوبەرە هەردوو جهادا چارەسەر ببن حتا کو ڕەوش لەوێ دەبەرێ ئارام ببێ و نەهاژی تترساوەش گەفەکەدی هەیە تترساوەش ئێریشەکەدی هەیە تدي بيسكاد انت برسي تشاوي شغلو دقو تقروانا بتفقن او يبن هدف جماره يعني نقوق بتفقن والله باش معناه وبيديج بي عاليه ما ويش ام قبول وكن برو واجبي غوازي الوخم دولة اترك سياسة تاوي ابا
تجاری هبونا کردا قبول ناکه ای آنا او یکی تیپیک به ام هین خورتر ببین هر گوت خورت بود جناتیا ترکایشتر خورتر به زیاده تر به ای افجی مجاره کی تکوشینی نتنه بروجاوای گریدایه مثلا لباشور کردستان وقتی گو ایریشی باشور دکه خوازه داگر بکه گرک عین وی روحی کیتیه کرد باشوری تفل برانبری داگر کلیه درکبن لباکور وقتی ایریشی باجار باکور دکه گرک کرد باکور تفل برانبری درکبن لور مثلا وقتی ایریش کر گرک ام تفل برانبری درکبن و چاغه اوتش بکتی yani yekiti ve çağrıtı diyar kırın. Mesela ana erişi zaxot ki ez lvede aciz dibim. Ez nabejim işe müjetine. Evji bajarı mey, bajarı kurdayı. Derdori zaxot digre, sibe zaxot fatsine. Ve sibe dhoki here. Ve disbe xodene ki ciki din here. Ev ne mesela ki vakt dedi, şerre taybetiye Türka, raghandına ama xurte zane derava xo bxalki bide kabul kırın. Ve hatta hana kurd juan verege, ya da çuyiş bu hana kurda. مثلا البروجا اردوغان پرمزنه پروجا اردوغان بنه لیبیا درکتیه حسابی سر صومال هي لسر یمن هي لسر مصر هي لسر دریایا سپی هي لسر ودا باکور سوریه توا هي لسر باشور کردستان هي يعني اف حسابك دخوازت بري 2023 وان حسابي خب داوي بك فجرك هاجر بالراسي ام دبيجن يكيتيا كردا ام ويا يكيتيا كردا جبو في بيجن جبو في نبيجن نابه جرك كرد حمد ري بنيك لباشورجي ببنيك لباکورجی لتوای هر چهار پرچه کردستانی یکیتیه که کردا چه به کنگره که نتویا کردا چه به ترک بس ایریشی جی که کردستانی کر گرک ام تب از نبیجم اویریشی فلان طرفیت کی شیم جتنا واس خو بکم به طرف ها حتی از بیجم یا دکا خو بدالی برا ایریش نه که نو سایه و زانه به ترک تجاری رحمیل کردان آکه ام دوی ببینیک ام لباشورجی کرد باشور مثلا ملت باشور راستی الوستی کی پیروز از دوی مناسبت ملت باشور سلاف دکم مثلا هلوستی خل برانبری داگر کریا ترک دانی او ملت گرکی مرا وی پیروز بکه الحمد بری برا مثلا ملت باشور نبیج یا دما ایش یمچ ترکن او پرزگری کوانو فلان طرفی لورجم نکارم رو بیج انا کسی نکار بیج یا مثلا ایریشی میناکز بیج اگر سبه ایریشی باجاری که روجاوا کر نبیج یا دما ایریشی یپگید کی ایش یمجتنه نو سایه ترک الجی کی بسر کدن والجي دنجي ظلمي بك وبردوام بك انا حتى انا تاني كردستان ام في باش زانبن انا لليبيا تركيا بسركبه وكردستان تبي بده برخوا لليبيا بسركبه ومصر جهره لمصر هر ويدا تبي به يعني داغر كري وساي سياسه تركا وساي جرك هشيار وتم نكارن ريل برهنجه تركي بقرن حجتا تركي دوي قلت يكبه يعني او شوازي دن او شوازي قلت ترك دبيجن جانا ترك شرع تايبت وساي دناف رو شمبيرا دناف سياسه مدار يا دوي كاوي في بلابك بيجا دكام حجتا تركا او كن وقت بقي جوان وري يعني او حجتي اردوغان دبيجن تبيكناني اردوغان بعقل بسك انما ايريشتت كنو ساي يعني او تاني جبوغو نهي لدجمن ملت هلوس دجيوي دينه جبوغو ملت نارينا اي بيش سرتشتكدن لدراستيا خد تشبك بلابك و او هبونا کردان به ویرنگ قبول نکه او پروژه دموکراتیک یا کردا قبول نکه یا دوی اردوغان حتی تنبه یا جی بشکی باشقی و ته هیوی و خیالم برا کس اشخور دانین کاک الدر ویرنگی ام گهانا داویا هفیوینا خواه گلک سپاس پرسیمه گلک هبون لی دم درباس و گلک سپاس سپاس خوش